Savadi krap, moji dobri ljudi, Vedran Badžun, Realno borbama kanal, ja sam Vedran Badžun, stisnite like, stisnite subscribe, podijelite ovaj video kako god. Kao što sam obećao, radit ću iz dana u dan osvrta na mečeve prošlog FFC-a, nakon jučerašnjeg osvrta na meč Ilića i Fabijana, danas ću na Barbira i Spahovića. Pogledajte video. Gledajte, ja sam predvidio ovaj meč, možete to pogledati, neki su mi napisali kao što lako ti je sad nakon bitke filozofirati, nisi ništa predvidio sam i pogodio sam većinu. Između ostalo pogodio sam i ovaj meč, dao sam čak najveću prednost od svih boraca, obično dajem 60-40 i tako 50 i to, ali 55-45 to, ali ovdje sam dao 70-30 za Barbira i što se pokazalo točnim. Nije to, ja opet kažem, ja ne želim omalovažavati nikoga s ovim svojim predviđanjima i osvrtima, jednostavno želim biti maksimalno realan. Barbir, iako se dugo nije borio, ono što je pokazao prije u dosadašnjoj karijeri bilo je meni fascinantno i ja tu vidim jednog prosperiteta, jedan vrhunski talenat što se tiče fizičkih sposobnosti, što se tiče mentalne snage, što se tiče svega, on je materijal za visoko i daleko, još je mlad uz to. Tako da ja njega, ako ne bude ozljeda, ako ne bude psihičkih problema, ako ne bude sriće, on može dogurati do najvećih svjetskih organizacija. To je ovdje pokazao, iako kažem, njegov protivnik je nešto drugo. Sam meč, znači bilo je jako brzo gotovo, stali su jedan naspram drugoga, odmah se vidjela razlika u brzini, razlika u kretanju, razlika u visini, na kraju krajeva dosegu i to. Tomo nije uspio skratiti distancu. Bacio jedan kroše, ako se sjećam desni, ali to je Gianni apsorbira dobro. Gianni je tu bacio jedan super tip, Talans Vox, mi to zovemo tip u karateu se zove Maigeri, u MMA i u ostalim engleskim područjima se kaže front kick, znači prednji udarac nogom je bacio, provuka mu ga je cross guard i pogodio ga je u glavu, Tomo je pao napod, pokrio se s onim svojim glomaznim rukama, velikim mišićavim, tako da ovaj ground pound je odsija većinom pod tim rukama, ali povremeno bi Gianni pogodio nešto kroz taj gard. Pardon za tehničke probleme, u biti nastavljam. Sad dolazi ta genijalnost, taj talenat od Barbira, recimo, tu je došlo točno, znači on je išao na silovit ground and pound, vidio je da Tomo, teško ga je pogoditi između onih svih mišića, počeo se umarat i ušao je u arm triangle, znači tranzicija, znači iz nekog suvišnog i neučinkovitog ground and pounda, on se samo prebacio, vidio je rupu u obrani i napravio submission, znači to je odlika kad neko ima borilački IQ, kad neko ima inteligenciju, znači kad vidi da nešto ne ide, odmah se prebaci. I to je Barbir prezentirao i to je najbolje od ovog meča što se mene tiče, bez obzira na sve ostalo što je bilo atraktivno. Znači taj, kad je skužija, brate, ne mogu proći kroz ova ramena, kroz ove bicepse, tricepse, do njegove glave, tako izmuriću se. Čovjek je okrenija se, uvatja ga arm triangle i natira na tapkanje. Po meni je to briljantno. Ono što je zanimljivo, Tomo, ne znam zašto, kako on misli u glavi, kako će on pobijediti ovoga Barbira, treba ići na nekog lakšeg protivnika. Barbir je za njega par klasa bolji borac, ali eto, hrabar je, išao je, probao je, vidio da ne može. Kao što sam rekao, Barbir ima sve, on ima sve, vidit ćemo što mu sad organizacija sljedeće sprema. Mislim da je u interesu i Forgaću i ne znam komu je sad trener bilo kome, da mu grade karijeru, kao što grade recimo Bojkoviću, i da ga usmjeravaju prema najvećim svjetskim organizacijama, a svi vole UFC pa nek idu u UFC. Momak je stvarno za to i treba mu pomoć, treba ga menadžerski, pustite te vaše razmirice, nesrazmirice, odlaska iz dvorana, to treba sve staviti u drugi plan, treba momku pomoć, usmjeriti ga menadžerski da on dosegne vrhunac. I to je to, mi Hrvati
moramo imati nekoga. U UFC-u imamo sa Erslana, još ne bi bilo loše da imamo još koga da pokažemo u biti da smo sila i za to. S druge strane, Tomo, ja mislim, ne želim ga kažem, meni momak je čak i simpatičan, niti on meni mrzak, niti išta, niti ja gledam tu njegovu prošlost, zatvor i to, te radnje kriminalne kojih je bilo, nije bilo, mene to ne zanima, uopće ne gledam to. Ja sam njega gleda, sudio sam mu čak mečeve dok je bio mlađi, dok je bio još opasniji nego sada. Uvijek sam govorio da neće on daleko, ne zbog toga što je on ovakav ili onakav, nego zato što jednostavno te fizičke njegove predispozicije nisu dobre za ovaj sport. Nisu dobre. Ima kratkih ljudi, ima basatnih ljudi, ima tih mišićavih, kratkih, što skraćuju distancu pa su opasni, ali jako malo. I nisu nikad sad da su došli, ne znam, nekog borca takve građe da je došao negdje u vrh MMA-a, bar tim elitnim organizacijama. To je njegov hendikep, ta niska, velika kilaža, mala visina i kratki udovi, ti ne možeš ništa, ti si ograničen na boks, na hrvanje, možda eventualno taj ground pound, nema drugih oružja, ti s takvim tilom ne može čovjek imati. Tako da po meni on treba prvo mini sport ili smanji kilažu drastično, ali to ne znam sad koliko bi snagu izgubio. Ne znam kako bi da on nema ovakve mišiće, on izgleda kao Hulk, čovjek izgleda kao bodybuilder i on će uvijek privlačiti određenu skupinu ljudi koji vole gledati takve ljude mišićave da se bore, ali da može nešto daleko otići, po meni ne može, ali neka me razuvjeri da Bog da bija i on šampion UFC-a. Ali po meni on bi treba ili drastično smanjiti, pokušati smanjiti kilažu, da bude u ekvilibriju sa njegovom visinom ili promijeniti sport. I to po mogućnosti neki sport koji nije borilački, možda se natječe u bodybuildingu, možda bi tu napravio super karijeru, ne znam. S druge strane, Gianni, samo go for it, naprijed i to je to. Znači, meč je bio kratak osvrt, ne može biti dugačak, sve je bilo jasno, sve je bilo brzo i sve se završilo brzo. Ono što je recimo kod Tome isto jedna otežavajuća okolnost za njega samog, nije otporan na udarce čovjek. Bez obzira što je jak, što kad se pokrije s onim mišićima, ti ga možda izgledati da ga može teško i pogoditi, ali možeš ga pogoditi lako zato što nema pokretljivost stila i nije otporan na udarac, znači dobije udarac padne. Nije ono da on neki borac koji to apsorbira pa te melje, pa ti može skratiti distancu. Tako da ako uzmeš sve skupa, to je takva realnost, mislim ružno reći, ali tako je. Eto ga, sljedeći će biti Barrio protiv Žele, već sutra. Hvala lipa.